International Youth Day Lisingani Kunga Mariga Mari Lenana HIV/AIDS taking Ngakthoknaba Miyamda Pauzal Pinaba Intensified IEC Information Education and Communication Haiba Tha Ani Chumna Chathagadaba campaign nama ngasi Health Minister Dr. Sapam Ranjan na cycle rally ama lamthaduna hodokrai. Cycle rally adu National AIDS Control Organization amasung Manipur AIDS Control Society na senduna Khagempali Huidrom Laikai Lairembi Lampakdagi lamthakibani. Cyclist Samaga Yankairom na Sarukyaduna Pangtokiba Cycle Rally Lamthabagi Thoramadada Maxki Project Director Haubam Rosita Amadi Mari Lenaba official Kiana Sarukyaki Cycle Rally asi Khagempali Huidrom Laikai digi Hauraga Lamfield Laiba NG College Fauba Chakadabani Rally Lamthaba dugi matangda Health Amadi Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan na HIV/AIDS amasung sexually transmitted disease tagi matau karam na ngaktokani haibagi pauzal puba amasung Laina sing asigi matangda miyamda awareness pinabagi pandam campaign asi mission ama oina changsin bani haina phongdoraki HIV, AIDS की awareness लेबा sexually transmitted diseases की जो awareness लेबा अदुगे जमक में हम as a 2-month long IEC campaign ले तब इसे आपको इसे mission नंबर नहीं प्रजा खुदिंग मक्ता कोई मणिपुर डले ये प्रजा खुदिंग मक हाँ तो यह हंड की HIV से करेनो HIV AIDS ने करेनो तो HIV की prevention से acts ने करेनो है बस कोई प्रजा हम मक्खन ने भी campaign में से mission से दा हम से cyclists हम ना perform all walks of life. Cyclists may not be there.